Namar kajing bamla Menteri Kam Kesorkar Jela ya ka work permit bat MRSSA bat kumju ru kajing sateng ban yo ILP menta ka shupau tarik unaitung ka KSU laj umkra unit kala yo ban khandra ya kinong tre bar jela haki babun ki benta jong ka shnong laj umkra kala lap ru hado ndri pu arnut kinong tre ki bam shamla don ya ka work permit kumta ka seng kala pha no ya ki banet phai shaki jaka ba ki shong kisa वो परमिट होना चाहिए फिर काम कर सकते हैं में या और में गलाया में आप काम कर रहे हैं पुलिस और वेरिफिकेशन किस चाहिए This is the actual clause which is not in Act Regulation of Employment 1979 and Conditions of Services. Ma, tekani kan registration establishment ki apa? If it's more than 5 क्या पता नहीं dan apa jong sangat mana di pedang ni proses itu dan mana jong sangat sangat ini nak dan aku dulu apa banyak bertuan mendulu ini di ai di blok ni sekarang ini berkam Bentaru Mendakasi ka 10 Julai nakaliang juga di Sulam Kra ni lawan sport ki site construction site ki ba repair hakaba nilalap bagi bun gini ki immigrant workers ki bade na po shabar juga jela kambuni ki bade na po Assam ki ba kidon ngatu ani robyang ki Islam kidon ki ba ki bomdan hiru kita ki epic ki adhar ki documentation ki balapan sisa bagi diki residence jongka India te aku juga por kumba ila baju penrap ya jingkran juga presiden mene abi yang bagi don ki minus ru te ki liberals ki barang dei hapo khat prasnam te nimtek bana kaliang jongka infiltration gile yu na kaliang jongka ki bari bon pek ki officer jongka labor department ki bon check ne ami kita ko mangni hapo ka Manipur bahawan ru nilalap ya kata te ba kimbiang ya kani ka work permit ni la shim ya ka sinjam da ka ba ni la pha no ikini ki nong tre shala ki shnong itha gi jong ki bat tat anda ki la biang ya ta ka work permit ni sa ki sala kon wan tre biang kan ya shala ka jong ke ka jong poru na kwa banong ba pi na kaliang jong ka ki borsnong ki depan pek perman ba nomor ba kilabun ba kini ki liberals ki bon tre shani ki ju wat yeng wai shini situ pat aga ju poru ki ju anda ki layo yeng wai claim the register hasnong athau ki bon yalam ya ki lok ki ki kun ki ju ki kimi ki pa ju ki bat adin kan diat ka tu anisnam ki la yo saka residential certificate ki la kala ki nong shong ki la yo saka epic ba ki thabut te nakaliang jongka ki Sulam Kra ni kedukan pam ya ki borsnong rubakin pek perman bai kini ki ba amri bon ailat amar ba yo ni se la shay hadin abut ki bon jinjar hi de ki bobut ki pateng ki ba hadin ki jongi te na kaliang ka jongka ki Sulam Kra kani kamrika tang sisin bangin check di kot islah henry nakapor sa kapor ngin persang ban ngile kat bala hai kibor kapor ka jongi pangin pek ye kini ki immigrant workers ki bon tre shani nada kimbyang ki kot islah ngim ban se pangin hapshim sinjam pangin hap pen phai ki shala ki sunong tha bat ka kan kran halor ka jingja ka buminin ha ka ba nakaliang jok police department kila thang ya ka khardok kemudian apo athomer ka ILP check gate kepala penyeng, kepala erect, dah KSU central body, ni semua kia halor kata ka, jingja, kaba kitang ya kata ka check gate kaba, baik kaba yada, ya ka check bener kaba ngimyo ka implementation juga MRSSI ro adu mentar kampat penyak pura, bad ya ka ILP ngimyo, henringi hapan shim, lagi concern authority scheme, shim ya kata ka, senjam, ben enforce ikini ki acts tinggi nakaliang jong ki isu ngimban se bangi hapan shim ala ka jong kakti bangin ya mentang singa 10 Julai azab saw nakaliang jong ki isu laim kha unit kalawan ban inspect ikini ki
construction site kajing lai chungi ngilap bun ba niki construction site kidan isbun ba tiki labor ki ba deki migrant ki bawan niki wek ki caka te hadin bagi lai adep banya baik tiki kot ki badan kam atkum kajing dan kam kaban petre kam niki work permit ilalap ba sibun niki migrant kim dadan syai tiki kot kisla atkum ko bedai pakin yok bandrung shane pakin yok ban belas ni haga jinglap jengi rukun bagi dan kini child labor adu kung basal san teli ki sal san ngut ni kita ki migrant workers ngilap na identify kita ki minus te ngamtip pakaan kali ayu holar kini but kini kala isu yok ban wan kertep bandrung haganuk penta kat kung jinglap jengi bon ni kita ki nang trade kundan wat tangi ki epic ki adhar dan ni kita ki dokumen ban pensisha we ki de ki nang India te nakaleng chongi ngisam kane ka kam ngimlam pedang te bat nginum song thaj hiru panang ni smart nginang yit nginang tristom bat ngin le ka ek badan kam thanang ba kini ki ba wan ban belas ngi pintu jaj khamtam baginum aila ki namar ba kamdai hiru karukom namar bagi ngisngo ba katkum ki jingdan chongi ki bun hi thrai ki jongi ru kila ban trai ki kam police bun Puasa ini hapan shim ladaki concern authorities kim shim ya kataka senjam ban enforce dikini ki acts tinggi nakaliang jong ki isu ngimban se bangi hapan shim ala ka jong kakti bangini yada yala ka jong kendo siap yala ka jong kari pajak banre te henry nilap penban ba ka police department kala penjot penprai ki cek gate ki belabu kumta nakaliang jong ki isu ba kila thang ya ka kerdop ka pelabu perpang na kisu ban pek ya kini ki nongrung nongmi jongga hapo jongga ni kejela te henry apa sisa kila dei ban pek ba ya kini ki git kiba ni jupana na por support nakaliang juki dan katuk ni ki department kiba bu kiba kenra napang ya kini ki nonglek nongwan ban kajudan ru kajing rung kat pomon gini ki nong tre ki nong bela ki buan bela sini spok ajela jungi klem biang ki kot kisla de kajing keli bangibu kolong spok ka ki concern authorities kum ka infiltration bagi le yu kumno gi yok pandrung gini ki brio sini bat kawai kolong bagi jinglik kanra jungi ki let apok ki construction site popli ki barit paria jungi brio henry ki project ki bahe pat nimi ba kadon kata ka stiff custom nganong custom checking nakaliang ka jongki te kani kalong bias pat ni ila syam ba himla wan padiang ni taki ki rin nakaliang jungi pat nin hapan ya porok nin hapan sim kumju ladaki le bakla ba ki ya lendat ya ki an bolaku